tiranga men pen crore pharo photangka sarkar atung kelong India Indeng Chok Sikebra Chok Catalona men pen Sing Dance and Music Academy long Arjan Kihi Kacepate Kibi Karbiang long pen West Karbiang long angkang long Indeng Chok Sikebra Chok Det PK Jok Arni Catalon Kardom pini prime time berta long pen nilisang pe marvelous rong parpi non arjuik tha bertang ton pen Indeng Chok Sikebra Chok ke pleng Bharat Sadhin kelongar ni Catalan ponjia phan Modia Sarkar pen kapachini pon har ghar tiranga puthak kapangdak ponsi det pia dangalong rongso rongbot pen danglok atokan nolong anta det pia lama namdun si methang a hemalong det pia lama chetar pon rintilo Karbiang long life abirta kilang arada phan eson kinang sot abirta arjuik tha Indeng Chok Sikebra Chok ke pleng Bharat Sadhin kelongar ni Catalan ponjia phan government ahin pen Dedangkang piara dapan har ghar tiranga mate adonti na hem tunalong ded pialama ke tarpon edjia phan pachinilo bangso penapi crore aphai alama jorponlo la solong government ahin pen ale kelong pon atangka phai laki kuti pharop pho pusi chinidun la bangso birta CAIT ahin pen than pachini pon har ghar tiranga men pen det angkang pialong lama ke jorpon long aphai lake crore thom kep sosia phai jorpon lo la soang bong government atum pen ali kilong pon aphai atangka lake lak crore tharok phopusi pangdak pon har ghar tiranga jai mek asai kapang cheng pon lake kedam tang jakhong achiklo ni phai in koira hini arni pen modia sarkar pen kachuning ripon ahem tuntin along ni thom apor det pialama kapangjar ponjia phan pachini pon apor lake kidamtang pai achiklo ni phai kre ke thom arni pen ni phai kre phoan laso penapi crore alama ke jor kilan padosi sika crore pharop pho atangka government na hin pen ali longpon lo National Desk Report Karbiang Long Live Det PK Jok Wanarni aning ke ceparong pen di phualong ke do Sing Dance and Music Academy along ke Charlie Bomau somar pen apaya tumaphan aning karongar nipu amen pen arjan ki hi ka cepate ke bipon Sing Dance and Music Academy athan bang Pritom Singh lapen Creative Crayon Art Academy athan bang Reshmi Koratum pen cepatir piponsi bangso arjan ki hi ka cepate bipon lo bangso ka cepate long ning ceparong pen bang Chok Sirkeb ra isiamu mar lapen bang kep pimaratum tame arjan ki hi long cepate dun Sing Dance and Music Academy athan bang Pritom Singh lapen Creative Crayon Art Academy athan bang Roshmi Korpen pherangkia thengno bang Sarjan ki ga cepate kibipon alam the nang kapachini dun alam the arjupon sina ओके कार्डम नमस्कार हम लोग ये इंडिपेंडेंस डे के लिए एक आर्ट का कंपटीशन रखा है छोटा सा है हम लोग का ये मोटिव है कि बच्चे लोग को एक एक्सपोजर मिले ये एक्चुअली है तो डांस क्लास तो हम ये चाहते हैं कि डांस के थ्रू ये लोग कुछ आर्ट भी सीखें सो बाकी ये है मिस तो मिस आपको आगे बताएगा ठीक है non budhot bangso long ka cepate dun api maratum pen bangso ka cepate ponalong amen ka chithap dun pen aning kang sam le pen osumara tumaphan lapuson ke thegason anat kang thurpon thegapot than banga tumaphan akiro ke pi ponalam the arjupon sine ya jitiar ma mul ora ko ahise dance ho ba music ho ba art ho ji kono kotha
আৰ্ট কম্পিটিশ্যন জইন কৰি কিনে আপুনি কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত এনজয় কৰিছিলোঁ, মানে এইটো সৰুতে কৰিছিলোঁ আমি। এতিয়া মানে মই দুটা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক হৈ আছে, দুটা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক হ'লোঁ যে মই এইখিনি সৰু মানে হেৰিটো উপভোগ কৰিব পাৰিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। Jadi di pulang tu puelo Tuhan curu parlo je la soprong ke pati potke la so somar tum ta ninga rong parlo tan la kedam tang ningkan hini ke la so kuruna joine pensi ajar program ta pati long le mate chipati dunong le rason lo asinon milihin penke la program pati la pitom sing sar khando he curu parlo nilihin বহুত ভাল কৰিছে যে ল'ৰা ছোৱালীহঁতক একটা সুবিধা দিছে ড্ৰয়িঙৰ কাৰণে। কৰোণাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বহুত পিছ পৰি আছিলে 2 বছৰ ধৰি, কিন্তু এতিয়া যিহেতু চবতে আজি বিহুৰ চব অনুষ্ঠানে এইটো চেলিব্ৰেট কৰিছে। 75th ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে হয় আমাৰ বাবে এক গৌৰৱৰ কথা। সকলোকে ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, লগতে সিং একাডেমীৰ ব্ৰাইট ফিউচাৰ কামনা কৰিছোঁ। সিং একাডেমীয়ে খুব ভাল কৰিছে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আহি ইয়াত খুব ভাল লাগিছে। News Report KAL Online. Kedam tang penanganar ni pen kachong hong prong pai ni phai krep hor ni det pike jogwan mate Independence Day aparman Azadi ka Amrit Mahotsav lapen har ghar tiranga amen pen along ke pang thir lapen methang ahem lapen gari motor along ansitame det pialama ke tarpen kang hong prong arani nanglesi Karbiang long lapen West Karbiang long angkang prek jamadima long ing samjin pen Independence Day talon pon long lo. La Sonsi Dwarbagari constituency arlo Daithor lapen Dolamara police station angkang sita Penangan school students atumpen march past kedam lapen national flag outcry pen armu kachijeng pedoponsi ingdeng trok sikebra trok dead pike jogarni misen pen talon dunlo lapen raikom sai khi lapen ingnam raikom sai khi atumta methang asai hemalong dead piala maing thorponsi ningarong chipi ponrinti Lason thak si choki hola English LP school along tame det pialama SMC amai thu promotion teron lapen school headmaster P Narjari pen ingthur pon pen det pialun mate national anthem lunsi ingdeng trok sikebra trok talon dunlo la sofi choki hola English LP school along kicharli amu mar lapen thanbang atum do an pen ning karong kachipi angthe armu kachijenga sai sitame deng ponlo Halapula Khain Koirahini Sarupathar constituency angkang Langchithing Baptist Church along tame Independence Day ing Samjin pen talondun Langchithing Baptist Church Pastor Madan CH Rongpi ahin pen chepahem phuponsi Bharat adet ke jogwan arni mate Independence Day talondun lo Labangso Mailong Saphapani Baptist Church ke jatum do an chetong petsi Bible e pot lang pen aprang Bharat adet ke chari atuma phan lapen deda pharmana pran kachipi nang atuma phan chikimo ponsi arna mangnu ahir jume hangponlo halapuni jangkar bianglong arlo along sitame prek jamadima long India Independence Day katalon ponalong man kedo India lama pangjar ponrinti rongkhang cooperative lem society along chokomar dona tumben chingumsi lems chairman Mongol bepen man kedo India lama pangjar ponsi lama kang thurdun pen katalon pon alamthi lapuson si than ponlo halapu amguri LP school along sitame SMC thanbang tokbor kacharliao somar lapen apia po tumpen India Independence Day talondun si India lama pangjar dunlo News Desk Report Karbiang Live Dilai Police Station angkang kedam tang pai ni phai krep ho arni kang sam por phai clear chitim alom 0 point natwar pi adu ke kekalong bolero pickup humniang pong ahir kang tangrak kachetok bang sojok adimalong amat inut apran kedam nang kedam tang pai ni phai krep ho ni kachetong humnia gari rake jorhat pen diphonat ke bang bom AS03 AA 8647 bolero ke lokpen manja pen Bukajan ke bang bom AS09 BC 0881 humniang bong men tuwara du ke keglong kachitong na majok hin agari kachikhangun e ajok ahir intang rakpen chetong derlo bangso puthak pherang ke pen adiman pali dun pen police la pen 108 aphan birta palilo birta kapali ateng pen dilai police adum adiman pali dunlo
Raikom sai khia hian pen kapachini pon atengke bangso kachetong a hut bolero gari long kachetha bang priang bong pen inuda bangke adimalong man apran dam jilo apen bangke thama bangke ahirin tang rak pen arenga hu sonang halapu bolero driver bangke bolero gari kachet tudrup ajok inghap hedlo bonta radatum cherap chetodun si pajok ponlo malom so phi 108 pale damsi keso kilangji phan DMCA chalong an pot halapu bolero pick up gari katebar abang pho bangke abar sai kemi chu NC adi malong pen kajilo kachetong humnia gari ta dilai police station along pondelo boka jan pen anantirang karbiang long live det piang kang along ingdeng trok sikebra trok det pike jogwan arani katalon pon ason thak thaksi kedam tang pai pai ni phai krep horni karbiang long women justice forum atum benta amethanga sai hemalong aliralon pen ketalon dun ada por phainer ke balong pen karbiang long women justice forum methanga sai hemalong det pialama karbiang long women justice forum amai phi violet be piari deng pen ingthur ponsi national anthem lun ponsi pangcheng ponlo bangso amai long karbiang long women justice forum amai phi violet bepi pen pherangke thengno nang kapachini don atengke ingdeng throk sikebra throk det pike jogwan ke long mate british akhaya tumalong bharat adet mithangsi chari chalon pon long nang jipu akachi song pen independence kilong si pinian ingdeng throk sikebra throk aningkan ke chok talon pon long lason thak thaksi karbiang long arada kari hemprek kang thim sitame karbiarat akachi song pen ke pachun ponbek jia phansi karbiang long women justice forum amai pui violet bepi pen ningje pon to pini ingdeng throk sikebra po ke pleng bharat sadhin mate independence day ani ni tum karbiang long women justice forum atum bansame talon ponlo labang so ka talon puthak lake itining karong athe British adin hot areng ke lokatum pen kachepa jogi pupen nitum India tum stame mithang bele kaprek dona mate separate dona itum India so ta itum mithang ladak khai jati dhorom kaprek do la so nang bong pen itum dona pu hala so hot itum India bharat sarkar tum chihang don sipini an labang so independence day katalon mate ang deng ke pleng 75 years ke pleng ani husameni tum tamini arong chipi ponlo lapen lason thak saksi India sadhin kelong lason thak thaksi nilitum pini karbiang long arat lapen central government lapen state government lapen karbiang long autonomous council pansame non doboma BJP sarkar mate ruling party tumhani tum karbiang long women justice forum pen ke appeal kang tu mate kachunang ri lapen kang tumang ke lapu hello je India bharat sarkar sadhin kelong lason thak thaksi kaprek state tum tame mithang personnel state kelong lason thak thaksi nilitum tame karbiang long district upon itum karbiang long pen di mahasau district upon prabjin pen article 244A mate hemprek wakar e bang nitum ajidi lui pen akar e son itum upon central government atum state government atum nitum upon ang people proten nitum anso se 75 years nitum non son kapalang me mate ning karong kachipi son thaksi nitum la bangso hemprek mate article 244A tun lo prote anso se nitum karbiang long mate di mahasau la hinia district mate nitum an society nitum mani ponji news report karbiang long live pini prime time berta bangke la ponsi kangton iglo domi thakme kardom